Mu Rwanda no mu muziki nyarwanda muri rusange hari amazina abiri avugwa rimwe, amazina abiri akurura impaka, amazina abiri atuma abantu bibaza bati ninde ukomeye kurusha undi. Amazina abiri yibazwaho ni izina rya Bruce Melody n'iry'uwitwa The Ben. Ariko se koko iri hangana rivugwa hose, riri hehe? Cyangwa ni inkuru abantu bihimbiye? Ihangana rya Bruce Melody na The Ben ntabwo ryatangiriye kuri bo ubwabo, byatangiriye ku bantu, byatangiriye ku bafana, byatangiriye ku mbuga nkoranyambaga n'itangazamakuru. Abantu bakunda kugereranya, bagakunda gushira umuntu ku ruhande, bakamufata bakamushira ku rundi ruhande, bakibagirwa ko intsinzi itagira isura imwe gusa. Bruce Melody ntiyigeze ahaguruka avuga ati ndarwanya The Ben, na The Ben ntiyigeze ahaguruka ngo avuga ati ndashaka gusenya Bruce Melody. Bruce Melody yubatse izina rye ari mu Rwanda, akorera mu gihugu, akorana n'abantu be, ahangana n'amasoko yo mu gihugu. The Ben we yagiye kure, akorera mu mahanga, mu buzima bugoye, mu isoko rinini rihatanira isi. Bruce Melody ubudacogora yakoze imyaka myinshi. The Ben ubuhanga, international experience. Isomo rikomeye, ntushobora gupima abantu bombi ukoresheje amazina, ntushobora gupima abantu bombi ukoresheje umunzani umwe kandi inzira zabo zitandukanye. Ikintu gitangaje uko abantu bavuga ihangana niko aba bahanzi bo bakomeza guceceka bagakora cyane. Ntibakina imipira y'amagambo, bakina umuziki. Ntibatsindira mu mpaka, batsindira ku murimo. Aha niho ubwenge buri. Umuntu uzi intego ye ntatakariza igihe cye mu guhangana, mu kujya mu ihangana bidafite icyo bimwungura. Abatsinda nyabyo si Bruce Melody wenyine gusa, si na The Ben wenyine gusa. Abatsinda nyabo ni umuziki nyarwanda. Umuziki urazamuka, izina ry'igihugu riragenda, urubyiruko rubona icyizere. Ihangana ryiza ni irituma buri wese akora neza kurushaho, atari rusange. Soza iki kiganiro, niba Bruce Melody na The Ben barashoboye kwihanganira inzira zabo batabangamiye undi, kuki wowe ureka abantu bakakuyobya, bakaguhagarika? Ihangana nyaryo si iryo kurusha undi, ihangana nyaryo ni iryo kurusha uwo wari we ejo, ni iryo kuba uwisumbuyeho ku uwo wari we ejo. Niwibanda ku rugendo rwawe, ihangana rizaguhindura motivation, iri kugire intwaro yo gusenya abandi. Ndabashimiye, njye nitwa Olivier. Utarakana subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi, naho ikiganiro cy'ubutaha.